akaindene ya mbunge ya kaunti ya Meru Mwenda Ithili augite akariba igembe na tigania no betete na mbere kuinyirika na gutwika nke kumania nere maria oriria ni urethi gwita na mbere kuthira. Ithili augite akari ni bethirite bakiringa riboti kinya kirindwangi cia ukaria ende gote utethio bethira bakiamukira na rwanande rwangi rwa Borisi Banthikeri ni rudisiae ni bethirite bakithithia uchunkoni na kumenya na ndene gukonie thina hizi iria yonekete ikwithiria kinya nyuma ya mawirane na kurikithia ukaria kwithirwa jagi kwa magita especially region ya Igembe na Tiania antu betu baitite bakithina watu ikantu maishi ya baremete kabisa nondo mtu na antu barari na ng'ombe ni a source of livelihood lakini muntu otiwa ara angite otebia kumya nyuma na mbere birai nabyo ni migambo ya MC wa Kithi Mwenda Ithili shumiritie kuga kariba Meru mono bamerega yatigane na Igembe no kontu kwira kya bagwita na mbere kwankya na gitumi kya mbere ariuga wamba bonde ithia ne botabarikitie na kyuga rwanyiroka ya ne baremi burugo tangana na maitha akiuga beja kagita nyuma ya kagita na nandi rombare awenekirwangirwa DCI gutonyera gatigati kuthithio chunkuni kenda bakamya nuujure nyuma ya maitha jaja batemete ntame bunene inkwenda kola pona DCI iba investigate nondo tukwina security tukonwa so DCI bathi the investigation bamenye who is behind this banditry nondo banditry kwena antu behind kwena antu barabatuma bandit baba supply na resource baba supply na buduki so ibathi the investigation bamenye imbibi ko motivate nondo antu kinyaborawa batekuya moyo no kabe ya the following day kinyaba eta ngombe che chokwa no kabe ya the following day so tutukumya this back and forth etora for how long nondo tekwelewa tuitora tukariyo ke tukero ya na amba bandit kana mwankare so inkwenda kwira thirikari nondo itona muntu na kuya Nairobi investigation ikathithwa yanara Igembe North kinya OCS na arathi kinya nyetha atakwire but already two people and then baile bakwite na batethiki omwe Tiania onge Igembe so tutikwelewa where are these people getting this motivation every day na utukwala tutura for how long na kingi vire adiuga thoko ya mirai tagira na kiuga murimi na mubiashara wa kimirai kinoka kinya wetete na mbere kunyamara policies cha thirikari ito favor arimi bamira ito favor biashara bamira policy ichu itumite mantu ya change ichu itumite market change ichu itumite tugara kwena cartels they are Kenyans by within Kenya tutikola cartels who are they so ibuntu kwenda kwira na thirikari kinya policies thirikari na concern ne thire na feelings na ntuba region ya Meru patire mira no to dayo ritoka ukathira antu nara antu they are turning poor antu barare ambecha all of a sudden ikura so mndura biashara chao ikuthira ke ripotrande to shawero weekendi ria kwari to ne motuge kare